Nimua mani uno. Tia fia man kwata maklo. When Nyinsen Ne Awoɔ. And you say on Casani no no one yawa no. Enti kwasia danyum rebia. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ. Upon no what you know. Radio no na. Nyinsen Ne Awoɔ. 106.3. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ. Adom FM. Abuso me kwantuo. Emu won sensere. Emu yare. Nemu amane uno. Ti afia man kwata maklo. E Nyinsen Ne Awoɔ. Enu se on kasani no na wanyawo na no anduro. Abuso me kwantuo. Emu won sensere. Emu yare. Nemu amane uno. Ti afia man kwata maklo. Awoɔ. Enu se on kasani no na wanyawo na no anduro. Enti kwasia danyum rebia. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ. Upon no what you know. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ. 106.3. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ. Yada nyamia se na dom ne na humobro nti ene ne January bosumi de toso aduonu nan menum bi enu ye wonkwa ewa ahoden yada na se papa pa no wotwo sei dia na wafidie na wasa ha na eda ne enni nkomo ne free awo mu ensensem emofra no so yenye won mu free ye na DJ Awana se papa pa wonyom de da wode agege ye na ma no wotwe aboya yenso ya tena se free sabre kosi se no nkono bebo free ha enye fidie ni free akra nya kasa bia keke ne ba beka na emome ye nkomo a sa wo ye obema uti ama oyire na unu aba oba nso uti ama wo ankasa wo ho ne wo mamwa ene wo mamma nyina fi se de ye a wo ye nipa yi sanya wo na obenyem kora wo yire wo sister bi ebenyem e wo se ne Nyinsen ne mu no timi nyem wo fa ne ho e fa ne ba bibia nkoyie mfama wo no ne ye mbota ye nti a Nyinsen Ne Awoɔ ye de aba maternal death no ne pese ye teso ye nyese ye teso kora ye twa sokora so ate ase da ne nyina so tie ye e wa Adom 106.3 wo share live on so e wo Facebook mo ma ba ho nyina Nyankopɔn hyira mo share emma afoforo so entie nsɛm ene e da pono eso cervical cancer ene ye di ho enkomo emma yuankuma ene cervical cancer nti yeyi o awodie nyina bete ho nkas wonte ho asem da enya hwe enti na bia wonti kura ne yesa ye fisi yesi afufufuro mu yesi bosome fufuro mu nti cervical cancer si ebo ho dawuro e wo se bedu kyena nyame ya dom obi ankono nkoye test odo se machine no wan test ye te se ka enamo ana age no ho ebia ni wo break your virginity nyane yusu ela we use unko checking hwe se engine bibia yo okay a eyemani bresa mesro obabia koko checke tesa wanhwe atama ye behunu no na ya late menkasa bebre yemfa sedama endpoint homeopathic clinic ye don mo se papa dia me di hu komo cervical cancer china me so ko endpoint wo ye ni free dia ma wo checke wase wo no mu nyina free e dia ma na se problem wo ho a enu mom na ye be show na watua hu ska mesro frame point was 0244 867068 0244 867068 na free screening no wo ye na ye na ye di cervical cancer ho komo me show ko oba ko check enye ma no nko me ma no so nko check wo mo prostate no yes ro mo prostate na bo be ma no ho ban na wan kwa nkohwe na no so ayusu ya na dane cancer na afia de ohawa ba me sew empon se we nyina we ni free screening no bra na be ni free so ha wo ho de ende e be show eni ho na akro no me sew yen take this opportunity koye na yenye ho free nyarwa hodo we mu na miakasa menua ba Abigail Gamo ya wo ye senior nursing officer wo Kolebu Teaching Hospital reproductive health ene ne oba beboa yen
na sa nkomo we yedi ne yie Mr. Bra Facebook share comment na like and net topic no me pese yen share pa no obi anti bi mo share dada nyame hwira mo baby ene de kan wutie Mr. Onso share maye ne net topic no e also obi a etie abi me mo official pa afi comment say afi say na nkwane ahoden so e wo ho amen aha Mr. Before you be this cervical cancer ho enkomo no yeso coronavirus no so awofo sabre mu boabo amoma school niema ene ade mo mpake bibia hand sanitizer ne nose mask nom ni ade ni nyina hyehye nkoda ne bag ni mu ma wremfi enya ne last week bibia nsinti bibia mu da ho da bi ganafo ahyase no ye be obe a fe yenya na wotwe mienu ye sati ada mesro yare no si yentu na simfiri man mu emfa ne light na da so ho ti mo ma no iko school a bibia hia bia ye de bo no ho ban no mesro mo packing sha wo mo bags ni mu na mo san kan kire wo mo say yare no wo ho nti no ko school a memo onyini nose mask onhwe no ne obi anko haage o man ko didi nkomo anhwehwe ho anim won wo hye ne nsa ne mo I think sense wo hye no eye serious yen wo hye no mo fi se woni bekeka wonim ho na wakotache bibia ebi wo so anda kwa woni ohwini mu ne ademe sho yen wo hye nsa no ne mo wo krom na ensuo samo wo hand sanitizer no muma ye adwuma ne mo ba bia wo ensuo ne sam na wo no medo me sro mum yen wo hye na active cases na do shon wo he video ko Adom TV Adom TV GH Instagram kono ko he videos no yenua be me bu hu na se dodo e be ma se wo te so homene ma me hwe sa video na me ru aho si ye rade nti se nete sa video e se obi ahwe bie ye bono TV no so sa na obi hunu se ya na mo se abrofo ne ye de wo mo ba Ghana ni Matilda joining so na ko ho na eden abi wo de wo kolebu ho Ghana for fa ne se still yare na ya agro banye ho enye no asamba me de makamede na wie mesro nya agro serious mo na mabonte anu mayi moni no enye agro ne ye die esre mo okon no se akwa no no ye kon wo mra ya ede na ye nso ye ne pre ye bebre mesro ye nhye max no wo hye ye nsa no eno de ehia wate me do asese obe ne sa abi yesi ayi January mu aye ko February mu last 2 years your border ro power cervical cancer ho nyame adom Ghana fo bitie benya ne ntie se bi mu so mo nte korada enye problem ebi adana ye kan wo twam wante yasanya na do opportunity o se edisa nkomoi fi se cervical cancer kum emma nyaro wa hodo ekum pa no cervical cancer to se mienu hwe abi voice no wo fomo ana shine way asa ne voice no wo fom mame abi ama one so kakra mame no smarks metiase ti ama ye hwene ne bo but e de ya nyi shine ye sha kusi se enya hwe yare no ho ahomete ti we de mo mfa nche sane ne bo a mo mfa nche pa nti ya no ama one so no kakra ye hwe ema nyarwa hodo a ekum ye mpa no cervical cancer to se mienu tosumienu ai we breast ekum ema bebre no cervical cancer tosumienu nso obi so wonte ho asem bebre na so omonte ho asem sa na adwuma no monye oh ye ya femu de ye pa ye pa bebre na so te obi so ha obeba obeka cha so obe test woni ne edi hu komo ebisa ne so what is higher hu ka o se o de bi mente da yeah o se me meye ana se mete se madam fo bi ka na metutu ho ana mo se me ba be test we bi okay ya bom paye e wo se sa de na esote pa ye benya kura enkum obi fisade etime prevent ekum obi no ya na ya pa me hu yanka ya na ya enti anu ho ade enti na wo ba ye mani na mo so de mejiwudi one ayi anti rose mejimudi keke ene djuma no kaye wo mo eboda ro cervical cancer ho nyame hwamo ye ka say cervical cancer kra eno yarebe yo ye ka say cervical cancer eye kokram e wo twi kasem kokram eto ema wode ano obi be bisa se o awode na no ne se bi esehin ana se etehin oba bia wode won sa se bi ewura wase bo sa de kokrowa bi ehye ho won se ne umia ai se se wo hwene po aha ne won se toko wum se bi se oba nyem na sa kwala na ba eho no na kwala no fpie ba aha e na me bebre no so no kokram no eho na ya eta hye ase aha
ya semu ada ya wo fa woni ntina ho na hya ase na say ya wo hye ho ya de yensa ekọ no de na de sa cancer de ba ma wo de na no ho cervical cancer say na wo kan no sebe one of the cancers to me a prevent and I say yes so anon temsi ye hu ntema na ye say oba bia a wa hya ase ne bema enya impemu nkita hodie no no otumi enya moawa bia ye from human papilloma virus and I say ni tie mu ane HPV into so wo your bana sa wenya sa HPV we bia so me na wotena afebọ mfie du ni echire and I say 20 years 15 years nyansa na obeyi ne ho edi acha obeyi ne ho edi acha no say we a omogem no so a ho no awodie na no na ekotase a ho no na be start say say environment na wo ho no be ho an sa da ne kokram na etene ko saa na edu awudie num afede na etene ko na edu asenia ma wudie num nyina okay ba den na ma wo sign bia na ofitin ya na awudie na no ho wo so afede no ota bre no ma wo indication bia cervical cancer enyi ne ho edi enkyerɛw nti wonhu se bibi ekoso wo ase ho no anasa wode na no asase esesa mo se ne etene nze sa nete wonti pain wonti hwe nso no ane se yare na didi kosa emmi bebre no bo se emma na omota ba hospital no obeba be hu doctor nim ye be yen hwehwe mu ahwe na ye se wenya cervical cancer Facebook ye hwe se we no me hu no se awode no ntinka abifa wode no a na nke ne wo church because they say me hu round kasie bi a ehɔ na say bibi ase minim how ade ne te ba wo cancer tissue ne cervix ne wo church vaginal wall no ene ade sa de round na bibi aye ye hu abobobobo nchemfu even say abobobobo apogugu ho no eno ye sa picture na wo right no eno na ye awodie na no okay me say we don sa shawase a we don sa eka adofo mra min twa no abi momra Facebook na said the all explanation so beti ase yie wo ba Facebook Adom 106.3 ma ya se ho no eno aye infected ni bi me sure eno na da ha ya Abigail church ye mu ha wetie nti wo ba Facebook a beti ase yie whilst a wotie na wo sai ehwe na mo aye nyina because this year no ye bon person next year dear yanti cases bia because ye beba se whether a increase and a decrease and say ho se ba ha nti yentie wo yo nti ne se wo hwe picture da ho na left no ya awodie no okay ba awodie na awodie na no na wo me right and I will share no so I won't say sansan bi ebegu ano asa abobo nchen me hu word na ye use no cancer no asase no say nete okay and I make say enyi ne hu edi enkyere wonam ho kama hwenyaw say na say asase aye cancer and when you na won't pain bi I won't hwe nti we ne fa say stage 1 na don sa call ho a won't hwe sa won't pain wonya hwe won bleed nse be don say what's nsuo bi fi wase ase be nka ewo mpa nka no enya de ye pleasant ana say enye ho ebon pa ana say wo ho why o mense say we o time so ye na wa start bleed biom obi wo ho say we do menopause we twabra nso wo ma bo say na moja start e finance e ba ana say obi wo ana na enye say obu ne nsa we nyina no advanced But I feel na also te cervical cancer no cervical cancer yeah I see so na ade no edidi ko mu enti na just baby a wo signs and symptoms na wo kama yesisi ye no advance na say nya say because of fair ne say etimi wo ho be 10 20 15 years na say 10 or 15 years ho na be hu sa signs we sa wow yes na be hu sa sign enti dear senior nursing officer person o kire ye ne say obi biara a we break your virginity from sabranwa kono de em say wo ye test sir enti sa boa ni bi no se bia ko hye ho de a yes wo wewe wase ho 10 15 years na hye ho enti e beda ne ho adie no na say cancer na de no ho agim edu echire eno no hwe ni ho a asa eno no waso yensem waba ayare sabia all right enso baby ayare ne du no eno no hwe ni ho ye ne hwe nye ye
Wow. Odo de bra ebi afe no aba. Adom 106.3 Nyinsen Ne Awoɔ ena ne yedi nkomo afa cervical cancer ho. Efri se edi ma edem yenim na ade ba ko am ye sure say ebi awo experience bi ba wadwe ma so mesro signs and symptoms obeka biya no hunu bi wo ho a mesro ma ade chin ya e ma no so mienu ana miensa ko hospital because awunya cervical cancer yetimi treat ba say yankɔ ntamu anu ni problem no me de me ho ahyem che say me makɔ hɔ no makɔ my dear one hwe abetena kira toto nuanom onum we ebetwa wo de saa no anhyɛ da nkwa ma public health nurse reproductive fufuo yangasa anhwase ya wa ma my dear obenum nu akɔ otwi kɔ brema bibiduro nyina benom so nkosi hwe afia bedu hɔ na ye too late Crofosi aseye na we no Facebook ntini yamfa saa pictures no anto ho kamu ntime hwe enye easy enya abrofo ajapade Ghana ajapade a cervical cancer ase ho tu de kakra na wo hwe wo ha no hwe na se bia unso ho da ye da se machine wo kwa test no mesro nyame ya adoma de pache ya yenko na yenko test mpacho science ne symptoms ne yawie ai sana mekaya no bon say wo ha wa ya serial enye se ubu sa wo ha na ublidi obi o ha webu ni nsan wie no ne time nsan enson say the next webu ni nsan biem es no o menstrate fa ho sa one ne ho kafo ehia bon say na moja efina se eba enye ho na ati da bi ana so ne ho kafo ehia bon say o te ya o okay ne nsuo a efia se a se bi ebon kakra Inti we no mono advanced signs and symptoms of yariana first stage at say now how many stages? There were 4 stages. Inti stage 1 and 2 no and no ba na ehu a ye betimi aboa o. We o ha be say be yi na wo de ne se na be a cancer no entene enko etire a yen ka say hwe ni hwa be no sa na ye friend palliative care. Palliative care just say be ma o enro for pain and I say bibi so e dan a yare no e de obekọ. Hey, and you are here no. And last stage. Oh, I said most so pain so keke be dey de never call. Sa eno na dia yentimi nya hwe emfa ho nanso se wo ta ye test we ya ka ho asem na se wo ba ntem na ye hu ne ntem a eno na ebetimi aboa nkofo bebre hu ne ntem e ba ye eno moda so ti ase ya re ne ntimi anfa mo anko. Okay. Enti emma obi ehu se yakase bia wanya cervical cancer be kunu ana de hia no so be contem e dey say we no testing here pa at what age na what say you start your testing once I won be ma sha say nya mpemu nkitahudie no unim se sa be ma ne se bi oni obi akonya mpemu nkitahudie wa fa sa emoa no e dey abro if remember no one be ma no ho oh god. It is like I hate to say transmission, to say HIV. Yeah, one protecting and one I say on any shia no nyebia. No, and then they get an answer before for ecosia. No, they are man. San and one at HPV. No, my bro. Now, Ella day another picture saw to so. I watch normal cervix, nay, early stage in Tiahono, so if I saw because me who stage. One IBO. Stage last 2. Stage you what baby? Stage 2B. Me said because said I said I did be so call wait Mr. Mumra Facebook say and then yeah practical work nanka was here near because anaja ya realize the tie stigma numti nipa no kwa fe kwa ne voice keke kwa nso e problem a ya nya pesa mutie e free wo bi a wo no gentete ese daachi bi wo be ye nurse o ko school nyina ebia yo se nurse for ebi mo kra so se ade na e twafa no ho ba no no aso nya we kenya wo no apa na nka mutie ye de a ebia nka ochena kokọ mmompo na nka ma ye ma wo either endpoint ana se ayi kolebu a mo kwa me aye mo free ye check ye e de amamo nti abi me so ye starting free the actual normal cervix ne ye nkyere ye ho na ye hu Inti normal service ne say normal awodie na no ahwe ento ma ewo ho wo hwe second one na say ne to so na early stage 1B nti wo hwe awodie na no na ho na start eye fita ho na asa yare na sha se efi na late stage 1B no just asa ma we hu nti na etene ko
nti baby edru no na aye fita wo ho aha na we no stage 2B cancer is outside yes nti achi awode na no ene awode na outside e ho na wo hu say ho na aye fita no yes nti if you want to stage 2 stage 2AB okay na ko stage 3 okay any stage 4 wow nti we no na yesi ewu na ntema bra nti se obi ewo stage early stage 1B a ye betimi esua man hoto okay yes yetumi bua no e ma yare ni ndu echiri okay na je say stage 2B honum na no de na tetre no ye betimi abua from stage 3 echo to stage 4 stage 2B ni ye betimi abua still because cancer under so abonten omura mu okay until no say the cancer is outside mu dia and the otini akwa wudi nim wo nkosua ovaries no na atene kwa bladder na kwa wo yam dey do baby ekose all parts organs ni nyina sa cervical cancer utimi tre kwa mia hodo Nyinsen Ne Awoɔ ena odo utie wa Adom 106.3 clinic adaroma ena dwumade ya hyehye a yede ebrewo eba pomuden pade a nyame ya adom ochena de pa bi twi a yenko endpoint ne yenko hwe apomuden na ene no so lucky say topic ya ye ken eno anso na se mo behye ne so a endpoint last year this year so say hye kena say yemra ne yemeye free screening me pa cho we ya ye ken say and clear ni e kan price at see ni ese be any free now so nkwa ene na wa mensuro because abi be kire ye hono kono ase hono ho ye sensitive nti obi nim say wo kwa ye bibi na e de hawaba me so ye nko endpoint na on hwema ye mema no so mra emeye prostate no ye me check e ma no nye cancer na nsa na ye cancer na problem me pa mo achew nti do obedi kan afre 0244 867068 0244867068 na one womo edi enkomo abimpacho yento so se yehunu stages no yehunu hawa etie but no cases no ebepem ene no ekosoro anansa moda ubonenti bafo eda so ekosoro eda so ekosoro yes ofa nipa dodo be 3000 emu be 2000 because people nkofo eda so eba at the late stage no what you say na wo kan no bi o ha be test no ya ana say bia say bisikasem inti no sa no omba yare sabia what ho onum we num herb we eyi fedo we no that ho na yare no so etene ko eno na ma numbers no ekosro into mobile clinic na so mba hospital ayare sabia ho na eno no na ye late into munya emabu no mo report cases we youth yenya bebre first on impo de na cervical cancer obetse no na bia brewe bi wenya 60 and over 70 and over na yes wenya cervical cancer na say there is and bibia asesa last time I ba ha no na we the first young year yenya was 22 years na say just last month yenya 24 years wow 24 years I wa ba with third stage ono so na no Debbie ono so sha se sa o se oblidi moja efina se sa okọ yare sa bia ya ma na edru wanu medro sa fe de ninjai nti no doctor ba ko ni di hu nkom no so omba no me sa test we nti oba ya de ade ne se ase ono na ehu se Debbie nti ye frɛ doctor bi so ombra oba ya obehwe na ye fa kakra ye de call lab e ba ye no ye se cervical cancer third stage so na ho kama o onyare kama apart from bleeding no on yaring koto ho nti no saa na ya eba no obi o ha na te krase ho baby wenye obi ama na nka nche ne so mbe na se yare ne do fourth stage obe yare a ye be soa na aba yare sabia na hwini ho a ye betimi ayede aboa no ye bodere onu mo so still enya nkofo bebre amu afi sa yare we ho this time there any kwan see a corner sa e was obi biara mesro minianu ma Abigail aka say obi a oye active in sex and say
one be ma hia bia de because onim be ma no ba bia wakonya HPV HPV no unim oh ene about so your man de be ene yakote me ma no kofa ne yakote so oh nti mesrew wo chef pictures kakra to Facebook na wo hwese de awode na no se bank kakra hunu before be hunu na asha ho be 15 years 10 years 20 years nti mesrew first ne na ne nim na de adokotafo ne anesefo wo matu wo ho asi wo hwese wo hwese de wo de opepa obi kra so wo me yard na wo mo force no chase no no a humetimom because ade ebetimi wo se ejani pa no na okosa abi me yenhwe se metese wo ka se ekoba ne se ya sabe ya en spread nko na wodie mu ne ade enti ye yi ni nyina de free ho nti so obi wo 22 years and 24 years no ne de no assessa no so de be yanse be yi ni nyina free ho be yi na wo be we anase ne hu be di hu nkomo se nia wo betena se ayare no e betene ye be hwere wo ene nia ye be yi wa wo de a untimi se bi enwo no emu de he na ope adoption wo ho